Warsma bata haganupan pukahita arisa darion lahu mandalani minggu paduahon di bulan Oktober ijalo hita ma hatani Tuhan alne parlobe martongko mahita Jehovah Tuhan nami terima kasih doma i palopas kamhanami mandi parhubani mingguon sadarion ma na parlobe idopak kon hanami ase ham hasoman nami bani naman dopak kon bagai horja apa kegiatan tarlo bisa darion Tuhan hatamu ma joloman nami torangi ham ase boy hanami mardalan marhorja ibagas harosumu hidup maham marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani Tuhan dom hubani ayat sadarion dibuat humbani buku Matius atau Evangelium Matius 15 ayat 10 sonoma ihatahon ibagas dibelta nini manobut tapi naluar hun pamangan humbagas uhur doai roh anjaha aido na pabuta kon jolma ay madas kita haganupan kuria hinaholongan ni Tuhan ijabepe hita marianan totu anggo i pardiate hita ahane sinobut ni Evangelium Matius na binasaon hubat tanok kanayay ipadumu hanami hubani adong hata simalungun na manobut sonon salana ma saluar panjang kaki hata nadup luar dumahalak si madasi kunjoni boto hita ma na porludo jaga hita bani sagala na iluar pun hita pasal aha madibaay totu marhide sahap nagati ni luar hon urah kumabugayun sahap na tarbugay tapi lang pita ay dihudo maagi bagay-bagay parguluhan dihut may jay humani pambahenan na urahi dahon ni halang sunay agi sikap-sikap ni parguluhan na memang selalu ibasa hasoman ay dua se marhide sahap dapat kita do atau ibu gaya hasoman ma ya sonaha isini hurta marhide pambahenan pe yuji halak ma ahana ibaga suhurta sonagi marhite sikap yang selalu menggerakkan perguluhan taon ibasa hasoman nama huwa mahita totuni ni ayat harian sadarion ganup sahap termasuk mai horja apa pambahenan sonai agi sikap aima cerminan ni uhur ya kan aima na pataridakon uhur halanyai uji hita ma uhurta borsido atap lekluk barang budak tongon uhur boy borsi atap budak sedo soal aha ipangan hita ya kan barang soal si panganon nasonaha na adong si bondutotta ya bedo ase konteks ni ambilanon atau ayaton manub bahwa sedo soal si panganon ya nababuta kontrol kalani izini pangan memang ay tersaring bagas bultokon jana kotoran ni ay keluar duai ya kan na kotor ay jadi lang ay napabuta kon alani na borsido tadi tapi napabuta kon nini ay man na luar ya ori ya nalugion hita do muhubani ya konteks ni ay ya naidu ay si sobu kotoran kan ya totu sonai do humani agi hauhuron ay ahana luar do
Ya, jadi dom hujai ahama na masuk na boy mempengaruhi uhur jana marhiteo ni uhur na marisi sesuatu ai luar bersih atau buta. Jadi ai do ala tukurni sadalan hujai uhur boy bersih anggo marisi hatani Tuhan jana na boy pa bersih uhur ai ma panobusion ni Tuhan ibaga sapor sayawanta domma ihopko domma ipa borsi domma ipa dear Tuhan uhur ni halak na persaya ini kita maai. Jadi panobusion ni Tuhan ai domma menciptakan kita menjadi orang baru. Hauhuran ta domma ipa bayu dom hubani hatani Tuhan. Ya, halaniai ingat mahita nadop ipa porsi Tuhan do uhur tabeyo. Ingat mahita bahwa nadop itogu-togu ibu bayi Tuhan do hita homa marhite hatani. Hataniai mana menjagai ase na pinaborsi niai uhurta borsi mahoma ibagas bambu bayi honon ni hata ni Tuhan. Uhur na borsi ai iuji atau iukur atau ibu bayi marhitei hata ni Tuhan. Ase boy tong-tong atau ase boy tanda na tong-tong do ibagas panramotion ni Tuhan hauronta janah gabe borsi ijon bapay nang maningon dingat mahita bani bagal ni holong ni Tuhan bani pakkopkopon ni Tuhan jana marhite na dingati tabubani totu ay mahoma na manggoki goluhta ay mahoma na manjolomi uhurta ay mahoma na mangujur paruranta alanyai tanda-tanda ni halak na borsi paruhurani unjah doon matholong ya unjah doon makurjakan holong unjah doon mandalan pun harus itu ya. Jadi tanda na pertama isogutijay gok magoluta ibagas holong ay do ho tandani na domma iha holong ni Tuhan kita dopai nini na diarma ipikiri nitama na diarma pikiri hita ay huhadiaron do hita ibu bayi Tuhan marhite hatani marhite tonduni marhite tujuan na ihasi holini umbat. Jadi na diarma pikiri hita jana na diarma manggoki uhurta anjaha uhadiaron ma tong i pojong hita tenge dopai nini tonduna pasing ma na mangajari hita tong-tong tongon gokdo parguruan atau pangguruan di tanah on ya bisa saja mengguru hubani pikiran tersendiri dan kabotohon keahlian rosi bagi-bagi na ya ninuhurta jenges na benhita ahli na benhita li kisah na benhita memang boy tampil agi ija tapi nini marhite hapor sayonta tondui na passing ay matong na mangajari hita. Jadi marguru bay tondu indo partotap ni sagala hadiaron ay. Jadi ibagason ma kita mangkudu tene. Ase hata ni Tuhan apa ibu bayi tondui ni ay matong guluhta kita nohon. Jadi selamat memasuki kegiatan na baru ibagas hari sadarion rosi age patar das rosi sadogani dan semangat mahita semangat marisi hata ni Tuhan terpuji ma Tuhan na membere pangarapan rosi gogo na sonayai bata jana jaga ma uhurmu tong-tong ma bersih songon pakatahon ni parpoda poda 4 ayat 27 tang siporlunan jaga mauhurmu ay hunjaido luar haguluhan tang siporlunan
jaga ma uhurmu ay hunjindo luar haguluku. Amin. Matongko marondos kanami hubamu Tuhan ay ibotok kamdo goluh nami on nahotop mandopak kon situasi kondisi rosi bagai-bagai keadaan na menuntut kemurnian hati bersih ni paruhuran rosi pitah ni age pikiran domu hujai bapa ipa ingat ham HP ni kanami marhite hatamu ase marhite uhur na bersih pikiran na torang boy hanami marsahap marpambahenan age bersikap nama der mahidup ma uhurmu Tuhan hatamu do panotak benan jin halanya patotak kama hatamu tong marianan benan tonduimu mana mengajari hanami izin ay tonduimu indo na mambubai gabesi tong na hatamu do ganupan na binoge na pinardiate iparimbagas kon rosi natar hagulukon hanami ondo subamu magulu nami sadarion rosi sadokahni rap kita Tuhan pasu-pasu parbugoy ham hanami makorjahon ganupan horja baik di rumah ihuta tarlubi ijuma rosi ijabepe hanami beraktivitas sena mariarma luar halani uhur nami doma ipadear ham ibagas ham Yesus Kristus Tuhan. Amin. Salam.